buri wese akora icyo ashoboye kurusha undi. Nk'uko twabivuze, polisi hari ibyo ishoboye, abasirikare hari ibyo bashoboye, izi ngabo zo muri iki gihugu hari ibyo zishoboye kurusha ahandi. Iyo tumaze kubona ahantu ko hateye n'igikorwa gihari, turavuga ati wowe caha ni wowe bishoboye kurusha, genda kunganira muri iki. Hanyuma mu by'akazi byo ni ibisanzwe, akazi ka gisirikare kabamo imvune nyinshi, cyane cyane iyo ari ukurwana n'ingendo ndende. Kuva na Kala kugera aho abasirikare ba mbere baruhukiye ni ibirometero 700, hamwe hatari n'imihanda myiza cyane. Abantu rero bagenda urwo rugendo ubwarwo utaranatangira kurwana ni rurerure. Ibyo kurwana n'abateroriste ni abantu bari, sinzi uko nabita muri rusange, ariko mu ndimi z'amahanga bari hardened, barwana mu dukundi duto ariko dushikamye barasa, ariko ngira ngo kuba tugeze ahangaha nuko basanze hari ababarusha. Ni kuri uyu munsi ku itariki ya 7 Nzeri mwaka 2025 mu Rwanda hose ndetse n'isi yose muri rusange hacitse igikuba kubwo kubura umugabo udasanzwe wakoze ibikomeye bitakozwe na buri wese kuri iyi si ya rurema. Kuva ku rugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1994 ukambuka ukagera ibwota amasimbi hariya mu gihugu cya Mozambique, aho yakoze ibigwi bitangaje cyane, ababyumvise ndetse n'ababibonye bakamenya neza igisobanuro cy'inkotanyi nyayo. Uwo nta wundi ndi Lieutenant General Innocent Kabandana. Lieutenant General Innocent Kabandana wabaye umuyobozi w'ibikorwa by'inzego z'umutekano zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Amakuru y'urupfu rwa Lieutenant General Innocent Kabandana yamenyekanye kuri iki cyumweru ku itariki ya 7 Nzeri umwaka 2025, aho yari amaze iminsi yivuriza mu gihugu cya Turkiya. Ku itariki ya 26 Nzeri umwaka 2022, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yazamuye mu ntera Innocent Kabandana amuha ipeti rya Lieutenant General nyuma yo gusoza inshingano ze mu gihugu cya Mozambique. Innocent Kabandana yabaye Special Force Commander mu gisirikare cy'u Rwanda, akaba umusirikare uzwiho kuba akomeye kandi w'inzobere mu bikorwa bikomeye bya gisirikare. Yari afite Masters in Business Administration yakuye muri Oklahoma Christian University yahariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu rugendo rwe rwa gisirikare, Lieutenant General Innocent Kabandana yagiriye igihugu akamaro mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Aho tugiye kugaruka ku nshingano yagiye akora mu rugendo rwe rwa gisirikare. Yabaye umutoza mukuru muri Rwanda Military Academy IGACO, aho yahatoreje abasirikare benshi baje gukomera bakagera ku nzego zo hejuru hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi yanabaye Defense Attache muri Ambasade y'u Rwanda i Washington DC, ahagarara igihugu mu bya gisirikare n'umutekano mu buryo bwa diplomasi. Kandi hano ntabwo ari byo gusa, yabaye Chief of Logistics ku cyicaro gikuru cya RDF, aho yagenzuraga imikorere y'ibikoresho ndetse n'iby'ingabo zikenera. Nanone kandi yabaye Commander wa Rwanda Military Academy ndetse na Director wa Rwanda Peace Academy, ishuri rikomeye mu byo kubaka amahoro no kugarura ituze muri Afurika. Kandi nanone yitabiriye ibikorwa mpuzamahanga nka UN Miss muri Sudani y'Epfo mu rwego rwo kugarura amahoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko nanone hari ibikorwa byamumenyekanishije kurusha ibindi byose, n'igihe yayoboraga Joint Task Force y'ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique mu rugamba rwo guhashya imitwe y'iterabwoba hariya mu ntara ya Cabo Delgado. Niwe wayoboye urugamba rwafashije kubohoza imijyi ikomeye irimo nka Palma ndetse na Mocimboa da Praia. Ibi byatumye ahabwa ishema ridasanzwe, ndetse mu mwaka wa 2022 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amushyira ku rwego rwa Lieutenant General. Lieutenant General Kabandana yinjiye mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka wa 1990, aza kuba umwe mu bagize uruhare mu kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Ni umugabo wari ufite ubunararibonye mu bya gisirikare n'umuyobozi w'ingabo, kuko yanabaye umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare muri Ambasade y'u Rwanda i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore kandi ibindi nanone wamenya kuri Lieutenant General Innocent Kabandana witabye Imana mu kazi ke ka buri munsi. Yarangwaga n'ubutwari kuko ntigeze asubira inyuma na rimwe mu gihe cyose yamaze mu mwuga w'igisirikare. Nanone kandi yagiraga ubupfura n'ubushishozi, kuko benshi bamuvuga nk'umuyobozi wumvaga abandi kandi agashaka ibisubizo byubaka kandi vuba. Kandi nanone yari umuhanga mu buyobozi, kuko yafashije guhuza igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'icya Mozambique mu rugamba rwari rukomeye cyane. Kandi nanone yarangwaga no kwicisha bugufi, kuko nubwo yari afite izina rikomeye ariko yakundaga kwifatanya n'abandi ndetse bikagira akamaro gakomeye cyane. Reka tuvuge ngo rest in peace Lieutenant General Innocent Kabandana, duhumurije igihugu cyose muri rusange ndetse n'inshuti n'umuryango. Nge mwari muri kumva nk'abandi Mugisha Fabrice Umungu w'Imana n'abantu nk'abimfura cyane. Ndabakunda. Ciao ciao.